87.6 Ghetto FM. Tukuria mheshimiwa Kathuri Murungi enembie gugweketha. Majani chai bei yake imetolewa ile inaitwa bonus na imekuwa chini, wananchi wetu wameumia sana. Tutiga kinya arimi bongwa batwire ade onto bobo bakinyetie mwankau atukinyite itunoi antoma ya bwamwite ate bukeja kwaga wakwija kuigwa kiriro kenu gwiba barekete inya kurima mayani au no ntiga wachambia tamwite nyanda ikwanda mitingi nyamani na yau arimi ba michi mikuru twire nini mitiri kwingi bukwanda baba ingi sana thai barita laini na cia mayani bakianda ila no ntumira ni ukara yayo kona mbia ombire ne ate abonasi ebwikirite maruru kwati twarite loni tukaria kwa ngiri ni fedha tukaria banki nera muntu aria thai arimi ba mayani baba ingi abakwenda kura kinya michi nontu green fedha ya ita bakeyota nontu mbia iteana kiraito arimi baba ba majani bari rojo ribera ate twakara twirira gitaro ndu twa mayani chwagi ntukingi ongere kinyo anda no kuona i mbesa warithia ng'ombe nai wina mbesa kinyo ikobie nai mbesa cia majani cia thoka naruo wone cia makandamia ruju mavokando wone cieria kinyo gimbe aya gatwigwe riu ria arimi ba majani bakwenda utethio mantu na jama janto karerio bajani jakabua mbesa igaitia twakena twinde turi arimi na twenkurio twendemie na bwa arimi ba majani kuma ome Mount Kenya bonus enu ekariate imeenda chini sana. Ibu atigire guketha majani jate na quality. Tangu mwaka ile ilikuwa inapita, alikuwa anasema tujune quality na tulijuna quality. Ombire ne ate anene ba factory chienu babwirire bukeja kubaigwa. Alikuwa anasema mbele na kuanga mzuri. Ade nkuigwa dige kinyabu ne bwambereria guketha majani bwega. So ndio maana leo tunataka tujue sababu ya reduce bei ya chai. Ade mibeto na ndi ugeni ura bukwenda kuthithirua. Ndato kuramba keitindi yetu tegere kenda majani yetu yakara bwega. Abunge nikibute kwenda kuigwa KTDA. KTDA is become a center where cartels meet. Na tunasema kila siku mbele kwa mzuri. Otiga tuigwa ore arimi bakaburia ribwa gweta cartel bathuka mitwe. Huyu mnyama anaitwa cartel ni nani ambaye nyinyi hamwezi kumtaja? Bweto bicine cia bunge babwiraga ate ati kuna cartel anakula serikali. Bonus yenu ena mabakabwira. Kuna cartel anayekula. Kwani huyu cartel ni mbwa mwitu? Nandi nabwe bulibera ate wakulima hawa wanashuku kwamba nyinyi ndio cartel wakubwa. Ghetto FM. Aya, abunge bwenda gwikora twire ni ura buthithitie gutethia arimi. As a committee of trade, tried to call Munya to appear in our committee and explain to us exactly what is happening. Wakarate he has refused to come and we've called him more than 5 times. Munya ni bukwenda gucokeria bunge. Tukwenda bacokeria ibari. Ni ate bakuthukirite ou. Bonasi rabuke fedete ni thina utithai. Bonasi rabukire ndiko amini. Dekana na cia bunge wire arimi ura bukubathithiria buri thirikari. President nakuthwa mante ko yombikia kubwithwa mayani ya itia ya kabua na kawa kakabua. Na bote kuthithio UMP bakuga buthithie. Pia tukuthwani onto MP bakuwa. Katu tore kuthwani nyambere baharia. Aningi barene ne oro bautukire. Ni onto bwayo waziri wario. Na ya muyaba kwariria ya mya kuthirwa ati na kwalula sheria. Mission ya nabaikitie kwalula sheria. Sheria edigarurwa kenda waziri. Ndatubiria ni moiba witakate. Ni iriku katero ndirania ni muchinga mboya ndutanga kate. Ombire gwe kuri kyo urua waga kya gucokia. Ghetto FM. Aya, MCA gataya mofaya nagwe nembie gugweketha. Ciaja kuma rukiri mwankogoro utie bantu angiri tharaka. Tukaruta wera ogu. Ade kinyaka gukurua gitumi tharaka gukuganirwa micemanio ne. Tio twekere kirundu ejangania na aya na ugirwe. Utie mtonge guanagira na mutharaka. Ntera igwa mamutongeria ugiri maraka na chuka. Tio wewe na itwa chuka tugirwe kana. Twathiwa mara tugirwe kana utie antonge betunywa twatugorira tukaratharaka. Utebo batiuganira bakendaga. Tunenkera nafasi atongoria betu baturutire wira twete twentu ya kinya tukamakerie. Igerio
Kibio na ibu tugakura turi mugongo wetu tutioba kura na biashara chake tuma kuma rukire mongogoro njuki urira ati nthakaire ikuganira ndio kuthika kurwa karubu ukerwa muthome jiga tikari mubutanoni wagiriaria ni kuga akuthira ade bugu bantu bakurwa muthembonu era muntu ni gukwira gekie ciugo mubutanoni ingo we utona twaku turi kuthaino tutikurita ngugi cia maana kungi we yani guti untunguro wa maana tigwa kuthi kunegena muntu atikaria kuri bu kiria muntu abanda kana kia kethaga na ni wega twitikirie ndaga cietu tubanda into cia maana mofaya wongere kiu gavana uga no me wona bwara kumenyera ntu betu ndibwira ni undi mwana wenu gutire gituma giakaga urira ate baraba kuga bariugira atongeria ni untu nibo babandikite ibyo bwandika na ibyo bubutanaga utiomba kubuta muntu ekera stio bwiro kawa kera zaidi bere na ndi bathithia ate etera muntu aroga kigero giake kapa kera zaidi roka murere te resorts baria bauga na ira micemanio ne na ndi bejaga kirio bakiugaga ate tukagera ngabana maiga kuma rukire yeja kataya yeja ngamuyumbe yeja kira itubwende Meru County buriuga ate mantu ja siasa Meru igitarire tugita tugetangire emwe atutitikiria kuganwa ni muntu no uriku lentore nembiera tumakira itogou because Meru is a target for division nandi ukera baria bagutu target ate na tegelage njira twe mfano jongi kinya baria batije jaila bagwate bwega kete ke wanja bonete Kibio ade uambiria kutheka gatuthiriria au kango jogirio kendo mbarakicha tiga murume tutena license ya gwitikiria ugo kwenda kuga Ghetto FM